mun rang rang atanga INP Mizo channel subscribers tele ngai thatu zong zong te inza in chibai le vekule voin hi march ni somni le pasari thotan ni ania dama in om theu kan be sei tuntuma chuan international news le politics ti chua kan tumanga atop thlengin menlo ngai thak sak le theu don nia Belarus nuclear ral thuam da ani don nuclear ral thuam man tumna a omta emni West ram te chau poni to lovin Russian analyst tepon nuclear strike a oman ring ta furmaya Vladimir Putin hian nuclear strike na yatum naita ani mai theye Russian President Vladimir Putin chuan March ni somni le panga khan thu chua siamin Belarus rama tactical nuclear weapons da atum thua soi kum sangkhat zakwale som ko nuwa Russia in hetiang ral thuam lian rampona da atum le masak bernani Putin na soidanin Russia hian adu wang reng po ni chuang lovin Belarusian President Alexander Lukashenko chuan adil tlut maya NATO member ram Poland nena inthen anlo ni vepoka an sahimnan tactical nuclear station bunange na Putin chuan rem alo titani Putin chuan thil thar eng ma a omlo thu soin helai boruak hi chu alapa ngai reng United States chuan hetiang hian kum som tam alo titoa NATO member rama tactical nuclear weapons an deploy na array to NATO na ti ang chain ti kan rem ti veta ti namayani international dan zom chunga nuclear non-proliferation palzut lo hi kandu berani atibok Russian President hian Belarus rama nuclear ralthuam station da hun tur hi chiang takina soilova July ni khat ma abun na tur station siam zo ani tur thu asoi Russia hian Minsk nena ralthuam he pelova an enkol tir don lo boka Russian force ten an enkol zui don ti asoi Russia hian Belarus nena ralthuam tam takalo da to a nuclear ralthuam kap thei Iskander tactical missile system tam takapeto bok tin aircraft lian tactical nuclear weapons phur thei thona som zet Belarus hi akol tir to bokani kumsang khat zakwale somkwale pakhata Soviet Union atluk chiat khan Russia Ukraine Belarus le Kazakhstan ate nuclear ralthuam da ania amaro chu kumsang khat zakwa somkwale pahni khan heng rampali te hian Russia rama pek let anrem ti le a ti chuan Ukraine te Belarus le Kazakhstan te hi chuan sangkhat zakwale somkwale parukhan Russia nena an pelet le tafekani Iranian drone in US military base abei US acheve ngal March ni somni le pathum khan Syria khopui pakhat hasaka muna US military base chu Iranian drone in abeya US citizen contractor pakhat thi in American mi pangala in hliam an turbok US Defense Secretary Lloyd Austin na soidanin drone hi Iran siam nge ni in ral thuam akap chuak lova poilian thamzo ka thlen lovani engtin nge drone in US military base all sam taka apal tlang thei zok ti in Pentagon Press Secretary Brigadier General Pat Ryder chu chanchin bumi ten zo nan zota amaro chu ani hian zo na ape hela a soi thadu meulo United States chuan Syria rama helpawl te hi Iran Revolutionary Guards Corps ten inzom na nei ni in angaya bei puya thak ngal zirtop ni khan Syria marchak Green Village che vela helpawl omte chu rocket somla yin US chuan ka ti US Central Command chuan a soi chung rocket som zinga pakhat chuan civilian chen na in adeng fuwa mai chia pahni le no pang pahnin hliam an turani President Joe Biden chuan Syria helpawl te laka phubalak nge yatuma engpol point US sipai te an ka pani chuan hremna an pumpel ho lovang ati Iraq ramridep Deir el-Zor mun hi oil field ni in Iran in atan pui helpawl ten an thunun meka tun nai po khan Israel chuan air strike anei to ni US chuan F-15 fighter jet mangin an nuaya
helpawl mun pui tam takati chenge ya thiza tero anla soi thei mai bik lo US in air strike anei masak ber tum khan mi som pakhat an thi ni in Syrian Observatory for Human Rights chuan report a heng singa mi paruk chu Iran in a tran pui helpawl an nia midang po hi helpawl thawan ni na a engpola teltengen ni ti an soi mai thailo US Army chuan helpawl te hi abei chun zom renga Iran le Syria sarkarin engma an la soi chuak lo zirtop ni khan Canada khopui Ottawa a President Joe Biden le Canadian Prime Minister Justin Trudeau chuan joint news conference an neya Biden chuan te hian a soya United States hian Iran nena boina nei hi adu ngai lova atum ngai lo hrim chu thudikani amaro chu kan mi puite veng him turin kan theina zong kan mangdona lo in ring ro nizana kan chezia te kha han en ula ma kan lak bel zel donani ati BBC nena Biden chuan ISIS te hi kan bei chun zom zel dona kan top san mai don lo ati bok Pentagon Press Secretary Brigadier General Pat Ryder point President Biden thusoi ang tho hian a soya Iran nena buai hi kan du lova nizana kan air strike khan kan mi te hum him tura kan thil tum a soi fia hle in ka ria kan mi te hlawa an omani chuan rang takin ana theyang berin kan chang let ngal zel donani ati ve bok kumsang ni le som pakhat khan Syria rama civil war a chuaka kumsang ni le som panga tang khan US chuan Syria mar chaka hian sipai ada to a Iran nen proxy war an khel le me kani US hian Kurdish te athopa Iran hian Islamic helpawl te thlop ve thung tuna hian US sipai hi zakua velan oma civilian contractor tam takan ombok kumsang ni le som ni le pakhat January thla tanga voin thlengin Iran Revolutionary Guards Corps 10 US Army te hi voisom sari le pariat lai mayan be to ni in US Central Command General Michael Eric Kurila chuan US House Armed Services Committee a riatir US Army Central Command hi Iran sarkar malak na viltura sangkhat zakwale somriat le pathum kumadin ta khane General Michael Eric Kurila ana report zel danin tun ma ayin Iran Revolutionary Guards Corps IRGC te hian helpawl te an tan puina sato a drones ballistic le cruise missile te thlenga pe kan tumani ati Iran hian Ukraine be natur Russia nena advanced drone pe a Middle East huam chunga missile nei thaber ramani chu aya ngai mo om zok chu Iran nuclear program hian ma aswan hle hini nuclear ral thuam siam na man ro hi ni som pali chungin anei man vek theita reng bok Korela chuanati Trampui tur mek North Korea lalpa Kim Jong Un afanu ju e jacket mana tau hle mai ton nai khan North Korea Supreme Leader Kim Jong Un le afanu ju e te chu missile launch program mu annia March ni som paru khan ballistic missile launch program antela khata mai cheno pang ju e thom no in bel a jacket khan soyakai tatlat mai ju e in a hak jacket dum kha India poisa cheng nuai ni man lai mayania Burma poisa pheichon noi somruk chuang lai ani dona a to tal hle mai ju e jacket dum kha Christian Dior velvet hoodie ni in pound sangkhat le zakwal som ngaman ani United States a chuan he jacket hi US dollar sang ni le zariat man ani Trampui tur mek ram khatlal fanu in belatan chuan a moi lova aza pui om hle zokani ti in mitam takin an soisel huai mai ne amaro chu South Korean chanchin bu the choson ibo chuan ju e jacket hi brand dik nilovin first copy duplicate fake ani arin thu azia fake product po chulo ni se thala ka tang hi chuan hriata har khopa amoi dana in ang reng te ni phei chuan atok view thau mai North Korea hian kum sang ni le som ni le pani khan bu food grains hi ton nuai khat le singriat le ka thar chuaka kum sang ni le som ni le pakhat an phalo na sa hle thil chiang tak chu ei tur nei lowan tam don ti hi ni
Asia rama ram re thei ber chu North Korea ni in an ngai deuh vek maya amaro chu an ram din mun hi chiang taka soi thei ani chuang lova an data mu tura tam lo em awangin an ram re thei je hi tu man an soi chiang tak tak thei chuang lo hetianga mi pui din mun an har sat hle laya mai cheno pangte main US dollar sang ni le zariat man jacket alo havel tamai mai hi chu a in me lo hle reng ani hi khati zong kha tun tumata na international news le politics kanan soi thei chu ni a atop thlengin min lo ngai thak sak thina ngai thatu zong zong te in chunga kan lo me